mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Tashkhasu fihi al-abhim tarfuhum wa ghafilan amma ya'malul tarfuhum. Ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ve son nefesimize kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير صدق الله العظيم. يا مسلمان بغيرات خداي تعالى خير وحم يا مظلم بك معلوم ويا ام بروج مبارك دنا ام دمها مبارك دنا اما وقت كونشي دبينن خصوصا دوام روج مبارك دا نيار اسلامي نيار تمام مسلمانا ارقى مسلمانا رنگ مسلمانا مذهب مسلمانا چند بے بلا بے اما نیار تمام مسلمانا امریکہ حیدود اوسیونیست حیدود وان انسان ظالمی وان انسان جانی وان انسان قاتل وان انسان چھتا و ذہنیت حیدود جارے کدی تیرے دی شخص ہجوم کرنا شخص دولت ایران دا براستی ہجومی مقدسات مکر ہجومی روزیہ مکریا ہجومی مہامی رمضان کریا ہجومی حساسیت نئی اسلام کریا او وحشتا ہانے کے تمام مسلمانہ ہاتھیا کرندوے مانے دا برین وقت کی نزیک دا اشکربو دوان بلگے افستین کو جردے گوتن وان انسانی کو بقیزکے پچوکرا اول زنا کرنو پیرشی خوینا واب خوارنو پیرشی گوشت وانات خوارن محمی آدین برچاوے خوار و قاتل و حیدود حانے کے ایرو جبو کو وی روح خوی بقرش بدن جبیر کرن هدف بقلوبنا بالجی دیتره و مغافل دکن براستی امتزالین کو اب قاتل ہانے کے چشتکی نادن انسانیتی مد عراق دکی مد سوری دکی مد مصر دکی مد لیبیا دی مد غزہ دی مد فلسطین دی مد سودان دی اب حمی عمل
نشاني مدديك وتشتكي نادي الإنسانية بلي أف حايدو دي هانيك دناف تعظم للسلمان هذا ما يزينن ايكو جخورة تسليم دستين عرض واناك بتمامي تخن بالوسط خوي عسكري ودناف عرض واناك ده هجومي مسلمان ايكو سري خود هندن هجومي واناك تكن قسمك مسلمان اشخورة تخن كولا ايكو كولتي واناك قبول ناكن جيب او وكاكو عمد ميلين وبومبا هجومي سرواناك دكن بغزة يدب حزارة زارو كشتن ما قو قي خلاص بو اما ايرو عمد ميزان ديك بومبا يكي دا صدو بيجي حمزارو تيكتشي ايكو نقبينا حد صالي وده صالي ازده صالي ده هات شهيد كرن انساني اختيار دينا شهيد كرن انساني سفيد دينا شهيد كرن باشار دينا بومبا كرن بطونا اواناك ظلمك اشكرية بحقوقيك اشكرية دست واضح هر شكل كيميائي نوكلير سلاح هنا اما از مسلمان را دبیجن گرک سلاحی و تنبن دبیجن گرک فوزی و تنبن دبیجن گرک قوتا و تنبن جبوكو امبرحتي واشغال بكن حتى بني دروجة بازارا لبهات دي لصرفاسد هاتكرن امد وقتك وعم بازار تكرن ام دميزين جالية دي تري هجومي سر باجارة تكرن ابد ديني شاندان کو بخت وانينا مسلمان كين من بلا ببي هل مسلمان حتى کو سر خوشوار نطوين هدف بازار نهاني كيا بلا كسك نبيشي افحر باهاني كي يرو لإيرانيا والله اجركم مسلمان نبني قوة اجر بالشرف دنيا خلانة ونابيننا خبر بدن هل كسي هردو طرفا عن دعوتي اعتدال بدن افدروا يديا ظالمكي كلنا بجعبه تمام مسلمان دبي زيني دبي جركة تجبرها تسليم دبي وياس حق حياتي نادمتا قد بيني ام هردو طرفا جي دعوتي اعتدال تكن شي اعتدال يراك مسلمان بعزت بن يراك مسلمان بشرف بن خداي تعالى دبيجي والذين كفروا بعضهم اولياء بعض رين ايرو كافر بونا دوستي هردو دوستي هبن ديني وانيكا مذهبي وانيكا عرضا وانيكا حقارتي لديني هردوشي ذكرهم ايرو بالله هردو بمقابل انهيار يا مسلمان هذا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير خدا میں قصد کے اي گلی مسلمان اجر ویجی وکی کافران نبی دوستے ہردو مسلمان وبدستے ہر نگرن والنبي بشتوان جبرا بالسر ويعرض فتنة وفسادية ما ظن شيء ببن يتكمل إيرو بينات بينن نمعناكو إيرو إيران خلاص ببن شو كس نمايا داوی دورا ترکیه یا بینام باش بزانبن لورا کسکنا دوستی بایا حتی والمسلمان بن والنيار عمريقانا لغور عمريقا وإسرائيل حتى والمسلمان بن والهدف وانا بينا قرق عن فين بكن قبرنا كيما قوتن العراقي كيمياوي سلاح هنات اشتقدر لغت خروخو بانكرن ليبيا وساكرن مصر وساكرن سوري وساكرن هر دليل بهانتك اشتغل اشغال دكن دورا تركيا واب اشغال ببي دورا تركيا بينا قرقا باش سانبن ويقل يدريشي
إيرو إسرائيل سيونيزم وأمريكا تخوازن بخبر الدنيا كي إنشاء بكل غرفة برنامج كي تشكرنا أصل هدفه ولكن عرضة موعودة أم بينا درك جميل نكن شكل سيكون نشتك دايا غزة آلي كارب غزة ركنيا صبي أم مصيبتها هواي دمي دري وابي نياري وانا لورا دو غزة خرات كن إيرو تهران خرات كن صبي وي هدف رعان خرائي درك أمباتشتي هاجمير نكن جبر بيناكي كليكي بري كليكي درك أم ثورة إسلامي بعزات راس أمدين أم بيناكي قبل نكن دبار روش مبارك دا أف ظلمة أشكرا أف حياسية أشكرا أف حيدوتيا أشكرا تكرن حقوق بيتشتي نمايا بيرك دور عاشتا دولة باشقانية فنزويلا يتبني بيركا ويجناب جهيري درخصبن كحقوق يا بحزارة زاروك هبنا بشتم كحقوق بيرك دوازيني دري بكرن كسني كارب بيجيبشي كحقوق يك حقوق مايا ومسلمان بقوة ببن أوجب وحدتيا أوجب غيرتيا أوجب بحبرة خديتيا لهدو بكن أفشدن يا رزيلة كدبة تريد ميزين فالي كوبونا كوشتي أمريكا وإسرائيل جنابة فاناكي طيارات بالطهران يدخل وإيجاد بي عرضة واناكي نظام شاوة تكرر الشريعة دي أشياء الحقة بإسلام هذا حق يكيكو آلي كاريا نيار يمرو بكي نيار يمرو بند سرد يمرو أوشي نيارا الشرعية الحقوق الإسلامية قبرين الأف طياري هاشكوتي أفوزي هاني كشكوتي أم حبيبات اجتهاد بيدن جبروي قاسي قالك أم خدين هفدر كمن أم مقدسات إخوة خدين كمن أم مقابلة غير ظلمة هاني كده ثورة كيف شرف دينن سلمان حمي رابن بيا وإلا عمريقا حتى يد مسلمان اكسروا يعرضي هيا ظلمة هاني كده بدوميني غزة خلاص كده فلسطين خلاص كده تمام جغرافيا إسلامي بيرك غصب کے حقوق نمایا غصب کے اقتدار اسلامی اقتدار مسلمان اقتدار دولت اسلامی دبی ازیده گجبکر اتکیجان دموکراسی دهیا دکیجان حقوقی دهیا دکیجان قانونی دهیا اشکری بیناتید بیش انسان رئیس دولت شهید بکے زاروں کا شہید بکے انسان شہید بکے بے اوچی بے اوتکی طريق قاسي قال مسلمانا مسلمان قالك بحزات ببن باشقار يا منينا خلاص يا غير ظلمة هانيك وحدتها مسلمانا يا عزتها مسلمايا خديتيا لهدوكم مسلمان بين هدو إيرو نوقت مذهب ومشرب ونظام شكايا إيرو إسلام مقدسات وحميات من تهلوك دنا جغرافيا إسلامي من تهلوك دنا اقتدار تمام مسلمانات من تهلوك دنا شرف الدين مسلمانات من تهليك سيونيزم وأمريكا دنا جهوا وطلها من خدايا هردو أف حربا خاش بلسطة لسا الإسلام إلا غيرك باش نزال من أنا خيرا وحميا مظلومك وإن أبن صاني بعزات بالشرف والمقابلة بالظلمة هاني كدا وأنا راضي بنا خدايا نشانا ونهات بميداني خدايا تعالى عزت وشرف مسلمان زيدبك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İran'a saldırı sonu gelmeyecek bir savaş projesidir. Mübarek Ramazan ayında İslam coğrafyasına yönelik emperyalist kuşatma bir kez daha kanlı yüzünü gösterdi. ABD, işgalci İsrail, batılı destekçileri ve bazı Müslüman ülkelerin de desteğiyle İran'a yönelik ortak saldırı düzenlediler. Bu saldırıya 150'den fazla çocuğu katletmekle başladılar. Yıllardır Irak, Suriye, Libya,
Lübnan ve Filistin'de milyonlarca Müslümanın kanını döken küresel zorbalar bitmek bilmeyen vahşetlerine bir yenisini daha eklediler. Hiçbir hukuki ve somut delile dayanmaya gereği bile hissetmeden uluslararası tüm kurum ve kuruluşları ayaklar altına alarak dünyanın gözlerinin içine baka baka pervasızca hareket ettiler. Bu saldırıların amacı bölgedeki bütün devletleri zaaf ve kaosa teslim etmek, ülkeleri istikrarsızlaştırmak ve bölgeyi kan gölüne dönüştürmektir. Bu saldırgan tutum artık münferit değil, sistematik bir istikrarsızlaştırma politikasıdır. Son çeyrek asırdır hep bir bahane, hep bir yalanla İslam coğrafyaları bombalanıyor. Olan bitenin arkasında ise İsrail'in sapkın arz-ı mev'ud anlayışına hizmet eden bir plan olduğu görülüyor. Orta Doğu'yu İsrail için güvenli ve konforlu bir alana dönüştürme çabası adım adım ilerliyor. Ayakta kalan sağlam bir İslam beldesi bırakmadılar. Siyonist çete ve destekçileri Irak'ı yakıp yıktı. Milyonlarca Müslümanın kanı döküldü. Suriye ile Lübnan'ı zayıf ve savunmasız hale getirdiler. Libya gibi bir zamanlar huzuruyla anılan bir ülkeyi küçük küçük yapıların mücadele sahnesine çevirdiler. Filistin'in yarası ise bırakın sarılmayı her geçen gün daha da derinleşiyor. Bu saldırılar İran'la son mu bulacak? Hayır. Şüphesiz ki bu durum Türkiye'ye yönelecek tehdidin bir habercisidir. Buna karşın ülkemiz İncirlik hava üssü ile Kürecik radar üssünü derhal kapatmalıdır. Daha önceden yaptığı gibi bunlara bayrağımızı çekmelidir. Son olarak son günlerde bizi derinden üzen bir konuyu daha değinmek istiyoruz. Müslüman ülkeler olan Pakistan ile Afganistan arasında başlayan savaşın derhal durdurulması tarafların öfkelerini birbirine değil İslam coğrafyasında pervasızca her türlü zulmü yapan Amerika ve İsrail'e yönlendirmelidir. Unutulmamalıdır ki Amerika'nın düşmanı olmak tehlikeli ama dostu olmak ölümcüldür. Bugün yapılması gereken dağınık ve cılız açıklamalar değil, İslam ülkelerinin ortak ve kararlı bir duruş sergilemesidir. Siyasi, diplomatik ve ekonomik alanlarda güçlü bir birliktelik ortaya konulmalı, Siyonist İsrail'e anladığı dilden fiili müdahale yapılmalıdır. Bizler Batman sivil toplum kuruluşları olarak haykırıyoruz. Zulme karşı tarafsızlık yoktur. Sessizlik suça ortaklıktır. Mazlumların kanı üzerinde kurulan hiçbir proje başarılı olmayacaktır. Uluslararası toplumu, sözde insan hakları savunucularını ve tüm vicdan sahibi halkları İsrail'in saldırganlığına ve bu saldırılara destek veren güçlere karşı açık, net ve bağlayıcı bir tavır almaya çağırıyoruz. Kınamalarla, göstermelik açıklamalarla bu kan durmaz. Bugün İran'a yapılan saldırıya sessiz kalanlar yarın daha büyük felaketlerin sorumluluğunu taşıyacaktır. Tarih zulmü işleyenleri de zulme sessiz kalanları da affetmeyecektir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Ne işgale alışacağız, ne zulme razı olacağız, ne de mazlumları yalnız bırakılmasına izin vereceğiz. Son olarak Siyonist katillere karşı Filistin'in, Lübnan'ın, Suriye'nin, İran'ın ve tüm İslam beldelerinin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Batman Sivil Toplum Kuruluşları. اعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. بخاطر پیغمبر وخم محمد عليه الصلاة والسلام بك بخاطر قرآن معجز البيان بك يا رب العالمين. أوان مسلمانك وجبوي رضاتا جبوي قارش ظلمي دركبن هاتن الفي ميدان جواندنا يا رب العالمين. تقنه ما خطاي ما حميا جبوي رضا قبل يا ربي تفي جواندنا ما جبوي رضا خواج ما حميا قبول بك يا رب العالمين.
يا ربي تجمرة قوت يا ادعوني استجب لكم دعا بكم جمرة از دعاية وقبول بكم از استجابة بكم يخذلهم الله بأيديكم ويخزيهم تقول يا بوار حربي بكن جهاد بكن بالدست وخدا عز وجل بلاوان كافر رزيل بكي